Kurumjeri, ISTV Pau Ming W. Singutaram Nukjeri, and Badamaruba Pau. Langtabal Assembly Constituency MLA Karam Siamgi Matak Tangalak Pad disqualification ki wakache low Wanatraga low the Bagi Matanga, and the hearing Pangtoki Bagaloinana just man reserve Cray. Laglibali Singani Taratarek election Mamang the Mio Kara Senja Tumjaga Marilena Sweden Cherak Pangada Bamali Haina, BJP Scheduled Track Morchagi National Vice President of Fondo Cray. Amade Rims the Lying Balakpi Nupi Amalai Kidre, Imung Manuna, Dr. Jackson the Badagi Shikibani Haina Penda of Fondo Cray. Paus and the Umpizeri. Langtabal Assembly Constituency MLA Karam Shyam Singbu disqualified by Hingadabani Haina, petitioner Ahumna, Manipur Legislative Assembly Speaker the Tarakibakas Adu, Logadra Natraga, Low Idra Haibagi and hearing, Nasi Pangtokibagaloinana, Madugi order, Speaker Ki Tribunal na reserve Tokre. Haukibali Singani Taramarida K. Sarchandra Sharma and Momon Singh Amasung K.H. Bimol Singh Kauba Myoy Ahumna Karam Shyambu MLA Oibadagi disqualified Taugadabani Haina MLA Gi Matakta Kes Amamam Tangalakibani. Petitioner Singi Maikaida Advocate S. Rupachandra Nalepki Aduga MLA Karam Shyamgi Council na Senior Advocate Khaide Manini. Ngasi Ambagi Office the Pangtokiba Paugi Mipam Amada, Ambagi President Oiriba Advocate Khaidem Manin Haike, Madudi, Petitionary Singh Asina, MLA Matakta, Charles Tauribadi, Lok Janasakti Party Amatangairaba MLA Asina, Congress na Lengak Liba, ruling party the Sawatpada Natana, MP election da, Congress ki Mirep Oikiba Dr. Mainegi Bhotsu Khomi Haibani. Center the Sasan Tauriba and the Sarkar Damapang Amoina Chatminariba Lok Janasakti Party as President Ram Bilas Paswan Su Chinjaki Minister Oiribani. Thirdly, ba disqualification case asi low bayabra natraga yadabra haibadugi hearing ngasi pangthokibagaloinana masigi matang the speaker ge tribunal na warep reserve tawduna thamkibani haiki. Party thadokpagi voluntarily given up tawigi adu migi wafam amta leite amasi party thadok karabani given up tawgarabani voluntarily haibigi kanawma authority amtana pirpasulaite my party ki my utega chalo ko chulaite asibu alahum thopani haidana chum khallaga yabana te maramaduna my matakta proceeding sama disqualification proceeding chathapam thokte khudakta kakpi gadagani adugalwana maram sadana honorable MLA mabu wahan ba safar tawan ba case tengna ba natra kinne tana ko tana pasati ngamba to ba sige Manipur da hiram khara da thokliba senja thumjagi matang da center na akan ba mityang changba hore lagli balisingani tarataret ke election mamang da di mioi khara senja thumjaga mari leina na soidena cherak phangadaba mali haina BJP scheduled tribe morcha gi national vice president haukalat ki gyanna phongtokrai handak da national vice president khalakhibaga mari leina na henbung da pangthokiba paugi mifam amada wafamasi mangna phongtokibani baumi singa unabadu da BJP Manipur Pradesh ke BP I Mangiton, General Secretary Media Affairs L Basanta Kumar, Vice President BJP Manipur Pradesh KSH Bhavananda, State Secretary BJP in charge Senapati Ukrul L Susindro na chingba mioy singna sarugyaki. Thaunga mari leinana BP I Mangitona, lagli balisingani taramangagi September October da pangthokadaba ADC ki Mikhal Singda BJP na district taluk makta candidate sing thadokuna mai pak na honagani. Masih mari lainana tongan ba jati singi consultative committee amasemduna thabo paikat pahore jingilamda BJP da ming chanbaki jangsu nomagi masing hengalakli lagliba February da national president scheduled tribe morcha Phagal Singh Kushal Kulaste laktuna samelan amasu pangthoknaba sem sabaloire haiki mention the part of the video, press correct obviously it will provide activity to the down of now. I will give paper down, I will issue to deliver primary board up. I will go up on the party member who Amaromda Nauna National BP Scheduled Tribe Morcha Khalaklaba Haukalat ki Gena Mahakpu Pharmacy Punabagi Khalakpada Nungai Phawi Manipur amadi party ki damak mang thana chaukat maikai da lakna bokhonagani Paliba government asina praja singi aningba apamba kadai fawbu tawkhrabagi haibasi
चिंग अमदी तमदा लेरिबा मियामना खनबा मतम ओइरे हाइखि मणिपुरदा हिरम खरदा थोकलिबा सेंजा थुमजागी मतांगदा सेंटरना अकनबा मिटेंग चंगबा होरे लागलिबा लिसिंग अनि 13 के इलेक्शन ममांगददी मियोय खरा सेंजा थुमजागा मरी लेनाना सोयदना चैराक फंगदबा माली हाइखि कनागुंबा खरना स्टेट की अयाबु याउद्रगदी है स्टेट की अयाबु याउद्रगदी है तारदी स्टेट की अयाबु याउदना करमैना वेस्ट बेंगल मंत्री बु सीबीआई तौगा फारगा जेल थमिनो मसा मक्सु मिनिस्टर ओरिबि अखोय मणिपुर दसु अदुगुंबा याम थुन मक्ति हाइबु मंगदे बट we have another almost 2.5 years for our general election masi mamangda sigumba aranba kya marum si central da lebi paliba sarkar BJP sina sojana masi pumsing sing pudi ngamjaro ngamdem jai ko but some important subject important issue karadi sojana publicly kanoda publicly nakongna loina thungna ba sojana तौरकनी रिम्स ता बीपी स्ट्रोक तौबदगी लायंग दुना लाकपी नुपी अमा लैखिदबगी मतांगदा इमुंगी मियोयसिंगना डॉक्टर ने चेक्सन दबदगी लैखिदबनी हाइबगी वाहौदा रिम्स मेडिसिन वार्डा डॉक्टर अमदी लैखिदबगी इमुंगी मरक्ता निंगाय संगदानब थोखरे थौदोसिंग असे अयुक पुंग तरुक लोम तारकपा मतमदा थोखिबनी लैखिदबी नुपी अदुगी ममिंगना हाउजम ओंगबी तबा देवी मपुरोइबा इबोयाइमा थांग करांग ममांग पंदोंदगिनी हिरम सिगमरी लेनना लैखिदबी तबागी इमुंगी मियोय ओ इराबोतना तबासी जनवरी की तांग अमगी नुमिदांग पुंग तरेट लोम ताबा मतमदा बीपी स्ट्रोक तौबदगी रिम्स ता पुखलक्तुना लायंग लक्पनी अदुबो ngasi ayu pung ani makhai rom tabadagi sor hon baware haibadagi doctor kobinaba mari leinaba singda haijaki adubu doctor di pung ani hena chonthana laklaga karisu toroi hairam laga hanki adubu anabagi phibam hena soksilakpadagi doctor amuksu kauki madudasu karisu toroi hairam laga chatki madugi matung ayu pung taruk lom tabada taba lekhidabani थौदोक्सी मतांगदा डॉक्टर सिंह वाकल लुबदा अथीबा वाही वता कया nganglakhi रिम्सी अथापलमदगी लाकपा सेल मतिक चाना पाइदबा सिंह लायंगबदा डॉक्टर सिंह न उतलिबा मवंग असि पेंदे हाइखि रिम्स की मतांगदा मरा लेबा डॉक्टर सिंह चबचाबा दंदी पीद्रबदी तुमिना लेरोय फोंदोखि एमएस फमिनर मतुंग एमएस नै थाजा पिबि दैसि एकोइ सुमाइना चानुपि लेथिङै मर्क्स डॉक्टर खरगि साइतगि याम स्ट्रिंग लैंग्वेज हाइदारे अखोई याम पेन दबो होता अखोई द पेशेंट नमक साइड मोइ थमबो दबो होता थमपा अदु मयाम नि गम अखोई एमएस नजरे एमएस न जाइने इसिंग साइगी अखोई अथु मतमदा अदुगुम्बा डॉक्टर सिंग साइड हे फजदबा डॉक्टर सिंग न साइगी मतम जाना ना फनी फनी हायरगा साइगी बदा सेस लोगी दो मयाम जे अथु मतम एक्शन लखकनी हाइना अखोई थाजा पिरे असि यारगदे अखोई साइडगी पेशेंट साइडगी अथु मतमदा थबो लोको पिरना बाइ अखोई मयाम मनजे ISTV की ब्रांच अमा वरिबा हैरोक तलेरिबा PCTV की मंगारक सुबा मपोकुमोन थौरम ngarang हैरोक पार्ट 2 द लेबा अपर प्राइमरी स्कूल की ग्राउंड पांथोखरे थौरम मधु एजुकेशन मिनिस्टर M ओकेंद्रो MLA पाउनम ब्रजेन ISTV नेटवर्क की सेक्रेटरी BK मैतई मास केबल थौबाल की मैनेजर रमेश हैरोक नगर पंचायत की चेयरपर्सन L जीवनना मरुएबा म्यूसिंग ओइना सरुयाखि थौरम का मरी लेनना मणिपुरी डांस के फाइनल अमदी प्राइज येंथोपकी थौरम सु पांथोखि थौरम मधुदा मणिपुर की फिल्म आर्टिस्ट के आसु सरुयाखि थौरम का मरी लेनना ISTV नेटवर्क की सेक्रेटरी BK मैतई ना हाइखिबदा ISTV असि यामना वाना होनदुना लाइरिक लाइसु हैरबा थबक फंगदबा कयाना पुनसिंदुना सेमखिबा नेटवर्क असि मणिपुर की चिंग अमदी तमगी मफम कयादा योहंदुना मियाम की सेवा तौबा ngamle मियामनासु ISTV नेटवर्क पु नुंसिबिदुना हेना मपुंग फाबा चौखटपा नेटवर्क अमा ओहेनबिउ हौजिक चिंग डिस्ट्रिक्ट सेनापति यौबा ngamle थाखर की मनुंगदा उखरुल अमदी चांदल डिस्ट्रिक्ट की मोरेदा ISTV नेटवर्क की सिग्नल सिंग यौहंदुना मियामदा उहनबा फंगलगनी मसिदा मियामना मतेंग पांगबिउ हाइखि ISTV यामना वाना होनबा अदुकी मति अखोई मयामजना खाइसन नरगा यामना वाना होनबा दु मन्ने वानी अनुपु नसीबी अखोई होना जमन अखोई वाजा रोपन मसे कोगी प्रजा खुदिमुन मनो खंबिरे होजी ISTV सेनापति माओ अदगी इनुमुना कुई कुई उखुन यौरगनी अमदी मोरिसु अंदकी हासला सोइनमकी ISTV नेटवर्क चलगनी मणिपुर की कचिन कोया खुदिमता
ISTV नुसीबीदना ISTV को येंबीबसे डिस्ट्रिक्ट खुदिमक्कीदी लेरबा हाइना आइना खली मसी नुसीबा कोई प्रजा मयामसिना कोई ISTV मतें पांगबिरकदगी मसी कोई ISTV की कनोसी सी योबिबनी MLA Brozena ISTV na Manipur gi Kachin Koya sin bathungna I pau yauna program sing yangan ba phangbasi miyam gi laibak phabani miyam gi damakta choba thodang loriba ISTV network matam sang na miyam gi seba toba ngamba oisanu haiki I pau phangba haibase koi do handuna haiduna kana de masidi koi na kari haitare samudra mapan da laiba city amagumani means Madras gumba Chennai gumba अकोई की लाइबा मुंबई गुम्बा कोलकाता गुम्बा से इसिंग अचौबा मगी मपान द लाइबा अदु गुम्बा लमदमा मनी मींस इसिंग दुद की काना भो फंगबदोना वसे कोई मणिपुर की पाउ पुना मसे हेरो की प्रजाना की वांगजे की प्रजाना ता भो फंगबा मतम लाई कोई से चौकट पा मसु असिंग दुद ओय Matam Sangna Sel Thaduk Pidabadagi Manipur State Power Distribution Corporation Limited MSPDCL gi contractor amadi supplier sing khongjang changsilagani hari ngasi Kashampata laiba All Manipur Electricity Department Contractors and Suppliers Association ki office ta pangthokiba paugi mifam amada association asiki president H inaucha khuman na phongdokibada corporation asina department oiringai matamdagi hauna contractor amadi supplier singi achouba senpham ama tonduna lakhi lisingani taramathoi da atonba singdagi lupa crore amakhak thadokraga ngasi phawba makha taba sel thadoktre Hauzik contractor madi supplier Nipurongi lupa crore aniga lak marifunithoi henba senpham tonduna leire matam sangna sel panduna leiba sida khangbangam daduna Manipur High Court ta chatuna wakat khiba leire High Court na su corporation asiki commissioner madi managing director da contempt tharaktuna sel pithokina ba khang khiba leire adubo corporation asiki managing director na kari amata haidana tumina lesson badagi khongjang changsna ba warep lobani haiki अखोई मतम सांगना पैसा फंगतबदगी अखोइना हाई कोर्ट चचरे हाई कोर्ट की सु हुजिक कंटेम ओम मरिरक लाए लाब बाउदा हुजिक मखोई की साइड की तुमिन लेरबनिना अखोई दि उपाय लेतबनिना नुपी अंगांग थाक्तब यादे मिंगोंदगी पूर्व पैसा मयाम दु सिंगदब यादबनिना अखोई मयाम पुनछलगा हुजिक लेरिबा हाना ममांगना इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस हायरंबा हुजिना कॉर्पोरेशन ऑन खबा ऑफिस दा अखोई मयाम पुन्ना चंगसलगा अकनब खोंसंग अमा संगसी हाइना अखोई इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन इलेक्ट्रिसिटी की मयाम से लेमिनरे मसिदा करिगुंबा फत्तनुंगा अकाय दु थोलप खुदिमक्तो ngasi ki cooperation all aba electricity department ki haibadi khoi ki Mr. Sudal khoi commissioner khoi sida phambi riba jobo mayam na tai ta pubi gini haina aina si thamjari Kwatha Khulda Manipur gi MLA amadi minister amatagi khongul ta hogdri border threat moriasi nupi singi khwaidagi khudong thiningai mafam oire haina patriotic writers forum Manipur na thadorokpa cherol amana khanglakli hauji paugi melthana ten beprekama break matungda muka nataram nokcheri makhataba pauda mongsangai de leba all as home da Lions and Lioness Club of Impal na lem namit laing bagi camp pangthok pagaloina na cataract laina na nabra haina mioi kya check tawkre thawamadu da club asigi president Lions Bhaktaras amade president Lioness Subrita yauna mioi kya na sarukya ki amaromda mongsangai de leba B people mental home da club asina chana thakna pochai kya yen thokre President Lions Bhaktaras na Lions amadi Lioness Club of Impal na ngasi pangthok riba lem namit laing bagi camp asida cataract laina na naba mioy sing thengnarabadi lem na operation pangthokani club asina laita laira singi damak mateng kya pangduna lakli makata na su pangkigani haiki Home Department ki Police Training Center amoriba Pangai Taba Impal Pangai Road haina khangna balambi asigi lamlong thonglom dagi chatli balambi asi asuki matik phatre haina Manipur People's Party na thadorok pacherol amana khanglakle lamlong bazar dagi Jenims Hospital tabalambi amadi all chekon dagi Telepati tabalambi asisu phibam phatre athuba matamda mideng changbi haina MPP na hairi Kaisamthong Kendra ki manung chanba Irom Pukri mapal da leiriba water supply substation asina Kaisamthong maning longjam laikai gi akoi bada numit khudingi piriba ising asi phattaba amade amot pakaya yawbana praja sing penadre athuba matamda mari leinaba singna mideng changbi haina lamdam adongi praja singna phongdorkli
मियोय चमंगा रोमदगी सना बंधोप लौबगी नमादा लुपा करोड़ अहुमलोंगी सनागा पैसा का खोंगत लंबा मियोय मतिक चापा दंदी पियो हाय नंगासी मियामना पोरमपाट पुलिस ता थोमजिनख्रे सना अमदी पैसा खोंगत पदा चेनरी बा मियोय अदुदी एस सना जाउबा चही निपुग निपाल अपोक लैखिद्रबा अंगौ कवी नोंग्रेंगदगी ने महांगना सना अमदी पैसा सिंग लमलोंगदा सिवा कौबा सनागी दुकान हांगलिंगैदा खोंगत खिबनी हायदे महाग जनवरी तांग 10 गनी थोइदा केसिगा मरी लेना पोरमपाट पुलिस ना फादुना लेरखिबनी हिरमसिग मरी लेना इहौ हौरिबा कांगबुगी लुचिंगबी हेमोलताना मियोय कयादगी सनागी बंधोप लौबगी नमादा सना अमदी पैसा हातलिबा सना जाउबा मरी लेनबा सिंगना चपचाबा दंदी पिबिउ हायना फोंदोखि सना जाउबा हाइबा मिसर असिना अखोय कस्टमर मयांगी पैसा सी सना सी पिबिगनी हाइदुना अक्टोबरदी तांग कांगाबगी मनुंगा पैसा सी माना लक्षणबिग्रगा अखोयदा सना हातोपिरमदना हांग पैसा सी लोखिबनी हौजिंग मणिपुर सरकार के मोबेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ओइबा मोहम्मद सलाउद्दीन दा मणिपुर हज कमिटी के एजुकेटिव ऑफिसर के अहनबा चार्ज पीरे हाइना मणिपुर सरकार के एमओबीसी की सेक्रेटरी न थोकपा हुकुम मन हाइरि मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी दा अमुक हन्ना वांगांगनिंगद्रे हाइना आंध्रो केंद्र की एमएलए श्याम कुमार हाइख्रे वाफमसी ngasi ayuk chawrakna pung amarom taba adwaida आंध्रो केंद्र की मनुंग चनबा मोइरांग पुरेल खुनौ लेकाई लाई खुबम मयादा इलेक्ट्रिक के आईएसटी लाइन न चिंगदुना गर्भ पुरब सनमरी सीबगी मतंगदा महांगना फोंदोखिबनी मफम अदुदा पाउमी कांगबु अमन चतुना येंगलुबदा इलेक्ट्रिक की आईएसटी लाइन का हेना नेम थेंगनरखि सीख्रबा सनसिंग असि एल राजमनी अमदी एल संजोयगी सन्नी हाइरि मफम अदुदा लेरंबा खुंजा अमन हाइखिबदा मणिपुर स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी असिना चेक्सिनदबदगी असिगुंबा थौदोक असि थोखिबनी सही कया की ममांगदगी लमलाइद लेबा इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस ता कयारक हना कंप्लेन तौखरबनी हाइखि आईएसटी लाइन असिगी मनाक्ता लेबा मोइरांगपुरेल हाई स्कूल की महिरोय कयाना हाइखिबदा स्कूल असिगा नकना लेबा आईएसटी लाइन ओइबना गवर्नमेंट ना मखा ताना मिसिमिना थोक्त्रिंगेदा अथुबा मतमदा सेमजिनबिउ हाइखि एमएलए श्याम कुमार ने हाइखिबदा मागना केंद्र असिगी एमएलए ओइना अहानबा काबदगी ngasi फावबा केंद्र असिगी अमदी इम्फाल इसकी मफम कयादा तिंगलिबा एचटी लाइन इलेक्ट्रिक पोस्ट मतमगा चुनद्रे अथुबदा सेम्बिनबा मरी लेनबा मिनिस्टर अमदी ऑफिशियल कयादा खंगनबा लेख्रबनी कंपनी असिबु पूरीबा मिनिस्टर मदी मकोक थोंबा लुचिंगबा कया मथौ तौद्रे थागी तोलोप ngaiduna लेरे हाइना मराल सिखि हयेंगदगी हौना केंद्र असिगी अमदी इम्फाल इसकी मफम कयादा तिंगलिबा एचटी लाइन अमदी इलेक्ट्रिक पोस्ट सेमद्रबदी मियामगी अचौबा इहो लाकपा याय हाइना चेक्सिन वाफम फोंदोखि अंदो केंद्र ngasi bawda maina singa haisi line singa sibji mi 3 sugre aduga sandi phram yame ado ngasi maksu koi sumba haiba department asina neglect tawbudagi aina su complain ngasi noni man complain tawraba tawna complain tawbudagi andro kendra gi jaga smai tan misi mina yaro kani habudagi san mari sire sina tapodi sasal leitre government ase power minister mathau tawdre corporation mathau tawdre corporation da sinabagi mathau tadre kana ba su phangdre hiram khudi makta fail oire haningai leite sai bidasu akhoi ikaire haibasu akhoi ikaire tafum thoktaba tahoi da thabang ngata pangthoga leire power department thabak toriba chief engineer dagi AC dagi SO dagi engineer dagi lineman dagi class dagi tarume amsi tolop ngai la hingbadong tore ana sumayam sing asi thoktana ba masigi tafum thokpa aigel thongda algi mateng dawraga tabum tokpa department ko action lawgani adugo laiba siriba sansing compensation su sa department matik sana pigada bani मापन सुबह सेक्टर असम राइफल्स के निफु सुबह असम राइफल्स ना कैथेल मानबी के एरिया दा लू नानन लेनबगी पांदम दा लमदम अदोम की खुंजा सिंह अमदे कैथेल मानबी पुलिस की ऑफिसर यावना लमतु सेमगी थबक चथखरे नेशनल हाईवे 38 की लंबी यावना मापन सुबह सेक्टर असम राइफल्स के चंगफम लंबी यावना चथकिबा सोशल सर्विस अदुदा निफु सुबह असम राइफल्स की सीओ दीपक दयाल मेजर आरके बेनर्जीत एलसी थौदाम आनंद अमदे कैथेल मानबी की सीओ इंचार्ज पोसंगबम सुरसु सरुया के
social service asigi matangda ward number 4 gi nupi mute amana lamdam sida leiriba security force kayana asigi mathabak kaya paikalakpasi afaba khongthang amani haiki new kaithel manbi gi chairman asem manihar na haikibada miyam gi oiba thabak thorum kaya leptana nipusuba assam rifles na paikatkani haibagi thajaba thamki OC in charge Posangbam Suraj na haikibada nipusuba Assam Rifles ka loinana post asigi personnel kaya yaw na miyam ga thabak thorum kaya paikat pani haiba wafam phongdoke nipusuba Assam Rifles ke CEO Deepak Dayal na haikibada Swast Bharat mission gi saruk amoina nipusuba Assam Rifles na konba mafam kaya da lu na na leina ba khongthang asi lokalakpani haksang na da yektana leibana Manipur praja kaya gi su afaba mani masida miyam na mateng pangbiu haiki. We want to send a message that it is us, all of us together, we can make Manipur a very clean, neat state, and we all, along with the civilians, the other personnel, we feel proud today to do this cleanliness drive, and we have come forward along with the civilians to have a small beginning to make Manipur a pollution-free, garbage-free state. LPG gi makada bullet gari singdagi union gi marwai bamyo singna paisa khaire haibagi matangda union na phongdorokpagi matungina transporter singa apaphatta khanaraga driver singi afanaba union na sinbani achan miran nairaga paisa lauraga thabak tokhiba laikide jingnaba lairabadi union gi joint secretary Dilip ki mobile number 9612203391 da pau phaubi haina all Manipur road transport drivers and motor workers union na khanglakli Health and Family Welfare Minister Oiriba Punjathang Tonsing asi Imphal ge Paite Bang da leiba Evangelical Baptist Convention Church ta Christian gi chatnabi matung ina luhongkhre masagi chahi humbudra ga tare suraba minister asiga Churachandpur gi New Lamka ge Hebron Bang ta leiba masagi chahi kungahumdoi surabi thang ngahasang alias Sante galoina na lohong kibani ningsing bayai Punjathang Tonsing an baloina bedu lisingani taramatoi gi April taraga masagi arubalaina amadagi laikidabani jahi marigi matungda anishuba oina Sante galohong bani lohong bagi thoramaduda chief minister oibo be deputy chief minister gaikhangam council of ministers sing amadi atai MLA sing susaryaki loinana Churachandpur kendra gi praja sing amadi department kya gi official sing su lohong bagi thoramaduda saryaki Awang nongpok lamdam gi leibak asigi atay sharuk singda lairiba miyamda chathariba ot naiba ijat manghanba hat patupagi thawong asi nakal animaktagi thuan bani haina Information and Broadcasting Union Minister of State na phongdokhiba wafam asi yumpham yaudabani wafam asi lamdam asi ki miyamna kham thengna yaningde haina United People's Front Manipur gi cherol amana hairi Union Minister na nakal animaki asoibani haibasida awang nongpok ki miyoy singi asoiba aranba karinu haiba mayek na sengdokadabani karigumba sengdoktrabadi awang nupok lamdam asigi loilam lengakta leiri haina logani hairi Nasu Union Minister na phongdokhiba wafam asi yaningda ba phongdokpaga loinana thawong asina awang nupok ki miyoy singda mainland gi miyoy singna hena crime chathabada thawna hapnaba oina thoali loinana hena crime thorpa yabagi khudong chaba piba oina thokani hairi asigumba jat kuchu naiba thausil asina awang nupok miyamda tokhaina taningbaki wakhal pohle asigumba thausil asi khudakta lepkadabani maramaduna Union Minister gi wafam asi miyamda lale haina sengdokadabani hairi hauji makataba pau pizatringi merkthana aten break amamu break ki matungda amukan nataram nokchari makataba pauda India gi manungda ariba regional political party ma oriba MPP mapangal kankhat hanaba paktakna na ming chalhan bagi tabak horagani hari party asigi office ta pangthok ki ba paugi mifam amada president and sobakirana party na lokhalak liba thabak thoram sing asida miyamna angama mateng pangbiu congress ki lengak asina PDS ki polam sing tha amagi stock phauba thambangamdre scheme sing mapung phandaba sel phajana siznadaba amade senja thumjana sarkar asigi maruoiba character oire haiki extrajudicial killing number 2 the human right abuses number 3 the nepotism number 4 the corruption aduga khwaidagi hana pawdi incomplete scheme aduga mathang the financial mismanagement chini
हारिबा सरकार सिगी मागी कैरेक्टर खरा हाइव हाइव तारदी हाइव सिंग पल पार्टी सिगी चीफ एडवाइजर डॉक्टर एल चंद्रमणिना मणिपुर कनबा हाइबसी चिंगमी तमी अनिमकना कनगदबनी स्टेट असिगी नुंगाइतबसिंग दिल्ली दे चलगा वानोंबा मथौ तादे अहानबदा मणिपुर कल्लगा पॉलिटिक्स को न तौसी हाइखि मणिपुर सेमना होनबदा बेंगोल की मी लागा सेम यारोय मणिपुर सेमना होनजबदा चिंगमी तमी अखोय पुलप पुलगा सेमजबदाबनी मदि वखन दो हौदोरे मधु हौदोरबदगी मणिपुर पीपल पार्टी से 1968 की तो दिसंबर 19 तक नसाई समग्र नायकी बदन हौदोखिबने मणिपुर नुआइतब पुनः से आ दिल्ली से चलगा वाक पाहनो दे मणिपुर थोपा घटना से आ बॉम्बे चलगा वाक पाहनो दे मणिपुर थोपा घटना से आ तमिलनाडु चलगा वाक पाहनो दे YVU Milk Producer Company Limited Thobal Makada Leba Society Singi Sansing Laina Kayadaki Ngathoknaba Hidak Kapthokpagi Thabak Chathakre Thasigi Mangadagi Thobal District Manung Channa Leba Mafam Singda Chatharkiba Hidak Kapthokpa Made Minor Operations Sing Ngasi District Asigi Oina Leshang Themda Loshinkre Makhatana Imphal West Ki Oina Thasigi Kunga Mathoidagi Bisnupur District Kina Thasigi Kunga Humdoidagi Hauragani Hairi Class 10 amadi 12 की परीक्षा की दमक येंगलगा मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल की मखादा लेबा लीला ऑर्गेनाइजेशन पुंबा हयेंग जनवरी 13 तगी कोइना चतुना लीला सानबा थिंगले हारी कनागुंबा सुमांग लीला ऑर्गेनाइजेशन सिंगना वाफम असि थोइददुना लीला सानबा चलम लबदी मदुगी अफफत दायित्व मणिपुर स्टेट सुमांग लीला काउंसिल ना पुबंगमलोय हारी लिसिंगनी मापलदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट के मखान विलेज द लिंखत किबा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के अप्रोच रोड के ब्लैक टॉपिंग वाटर सप्लाई अमदे इलेक्ट्रिसिटी न चिंगबसिंग लिसिंगनी तरा फावदा सेमजिन साजिनगनी हाइना मरी लेनबसिंगना थाजब पिखिबदु हौजिक फावबा थबकता ओंथोक्तबदगी यूनिवर्सिटी असिगे रीजनल कैंपस मणिपुर आदिम जाति कॉम्प्लेक्स लेबा यूनिवर्सिटी ngasi क्लास बॉयकॉट तौख्रे Students Union Chathariba Khongjang asigi matangda union gi vice president Hamkolen Haukipna dabi singasi phangdriba phawwa makal makha kya gi khongjang changsingani university asigi full time director amade tonganba budget fund allocation tawdre mairoi singming chanbada reservation policy thamdre oza amade ate staff lobada quota leitribasi mari leinaba singna athuba matamda yengsin biu haiki makoina assurance pibuse university authority VC ga director in charge yauna asida makoina March 26 da pikre aduga union student union yauraga July da pikramne makoina assurance ase nasi ngasi phau sahi ama manung sida makoina assurance pibuse thabak oina pangthok tabne na student union IGNTU gi student mayam sina ngasi class boycott do agitation hona bagi asi makoi thabak oina pangthok tringai phaudi student mayam sina asi universities the agitation se any form of agitation chathagani Lagriba January kunga tarukta pangthokadoriba Republic Day nakslakpaga loinana security force na mafam kaya da lepalaitana operation chathari ngasi numidang wairam pung mari makhairom tabada Imphal Masjid Rota Imphal West District Commando na paktak nana thiba humba ki thabak chathakrai pung ama hena chathakiba operation aduda masagi saktak che yaudaba mioi kunthra ka taret phagalaga city police station da verification chathakrai hauzik sanabagi pau ngasigi sanabagi pauda model club chingamaka amade napsa kha Imphal taranithoi suba Manipur veteran cricket tournament ki final da thengnargani Manipur veteran cricket association sinduna luang sangbam ge luang pokpa cricket ground da team taraga mathoina saruk yaduna chathariba taranithoi suba Manipur veteran cricket tournament ki ngasi sanakiba ani suba semi final match da model club chingamaka na cyclone thamai panbu wicket mapan da mai thiba piduna final changkibani cyclone thamai bana to ngamdana ahanba innings ki batting tawada apiba over kuntrada wicket loina turaga run chamaga mapan lauke masi pakhumda ani shuba innings ki batting tawkiba model club chinga makhana over tara taruka ball mari da wicket amakhak turaga apiba target adu line yobangam ngasi match asida model club chinga makhage muzi khana wicket ahum amadi out oidana ball nipugo humdoida run nipu mathoi lautuna athokpam mohandas amadi imung manungna laikhidraba sapam mani gi mingda donate tawba man of the match ki mana lauke thasi ki tang taraga nipal da aroiba match sanargani
थासे की तांग कुनगमरी कुनगमंगा अमदी कुनगनिपांदा बेंगलोर सिलोंग अमदी कोलकाता दा पांगथोकदोरिबा आई लीग ता रेफरी ओइनबा मणिपुर दगी रेफरी एम मागो सापम केनेडी अजित मैतै अमदी पीएच लंथोइबा खलकले हरी District Sports Association Kakching की मीटिंग मखादा सेना एथलेटिक ऑर्गेनाइजेशन कक्चिंग वायरी न सिंधुना कक्चिंग वायरी खुंजामपात प्लेग्राउंड दा टीम तरागमरी न सरू यादुना चथरिबा सेना कप के ngasi सानकिबा मैच ता एबीओ कक्चिंग ना KMSWC कैरकपु गोल निपान सिनो तमाइथिबा पिखरे एबीओ कक्चिंग की गोल सिंगदु पी रोहित न गोल अहुम चनखी एन हैप्पीसन न गोल अनि के तोम्बा के रोहित अमदि एस रंजू न गोल अममम चनखी हयेंग TYPS सोरा KPSC कक्चिंग सानगनी ममांग चाहिए दिसंबर की तांग कुनगहुंदोई कुनगनिपान फाउबा चंडीगढ़ पांथोकिबा निफुगमाथोई सुबा जूनियर नेशनल बॉयज वॉलीबॉल चैंपियनशिप ता मणिपुर टीम द सरुक यारुबा लोकटोंगबम इनाउना खंगौदना लेखिदबदा ऑल मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन की मेंबर सिंह मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना अवाब फोंथोखरै मणिपुर वॉलीबॉल एसोसिएशन सिंधुना थासी की तांग तरागा मापलदगी टीम तरागा हुंदोइना ग्रुप मरी थोकना खाइदोक्तुना इम्फाल की पोलो ग्राउंड दा फर्स्ट स्टेट लेवल कैश प्राइज जूनियर बॉयज वॉलीबॉल टूर्नामेंट पांथोकलगनी हारी यंग यूनियन क्लब इरो मेजराउना सिंधुना थासी की तांग तरागा मापलदगी तरासुबा स्टेट लेवल इबुदौ मेजराउ लाकपा 6 मैन एसाइड फुटबॉल टूर्नामेंट के तरासुबा एडिशन पांथोकलगनी अकुपा मरोल क्लब असदगी खंगलबे यागनी हारी असम की मोरी ग्राउंड की करमप्रान खिरोट बरुआ स्टेडियम दा थासी की तांग तरागा निपाल पांथोकदौरिबा नॉर्थ ईस्ट जोन की संतोष ट्रॉफी क्वालिफाइंग ग्राउंड दा सरू यारुनबगीदमक मणिपुर की फुटबॉल टीम की सानारोई कुनगा तरुक अमदी ऑफिशियल अनि मपाल कंगजेबुंग दा लेबा ऑल मणिपुर स्पोर्ट्स एसोसिएशन की कॉम्प्लेक्स दा अंफा की प्रेसिडेंट पी रघुमनीना लमथादुना इम्फाल थादोखरे मणिपुर टीम की कोच केएस रतन अमदी मैनेजर ना डब्ल्यू मनिहार ने मणिपुर की अहानबा मैच थासी की तांग तरागा निपाल दा नागालैंड गा सानगनी अनिसुबा मैच थासी की तांगकुंदा अरुणाचल प्रदेश का मदी थासी की तांगकुन गनिथोइदा असम का अहुम सुबा मैच ओइना सानगनी PFC पाछोई पाम्याल पाछोई पार्ट 2 FC लमसांग अहुम सुबा 7 A साइड स्टेट लेवल जूनियर ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल चंख्रे यूथ वेलफेयर क्लब पाछोई पार्ट 1 नसिनबा अहुम सुबा 7 A साइड स्टेट लेवल जूनियर ओपन फुटबॉल टूर्नामेंट के ngasi sanaki ba ahan ba quarter final match ta PFA पाछोई ना RFC खमनाम लेरपो गोल अहुम अमदा माइथि पिखरे PFA पाछोई की गोल सिंग अदु सनायाइना अनि चाउथोइना अम चनखिबनी RFC खमनाम लेर के अमतंगारब गोल अदुना पारीना चनखी अनिसुबा क्वार्टर फाइनल की मैच ता पम्याल पासोई पार्ट 2 ना अपुनबा सलाइबु गोल अहुम अमदा माइथि पिखरे पम्याल की गोल सिंग अदु रोहल जीत रोजेन अमदि रोनिन अममम चनखिबनी अपुनबा सलाइगी अमतंगारब गोल अदु स्टेफेन चनखी अहुम सुबह क्वार्टर फाइनल की मैच तना FC लमसांग ना MSS पु गोल अहुम अमदा माइथि पिखरे FC लमसांग की गोल सिंग अदु दिलीप न चनखिबनी MSS के अमतंगारब गोल अदुना विदेशोर न चनखी हजिलो इसलकपदा ngasi नोमयोइबा इंगासा की पाउ ICR लम्फेल पाते की फंगबा पाउ की मतुंग इन ngasi की ख्वाइदे की साप की चांग डिग्री सेल्सियस कुनगुमदोई 10.8 ख्वाइदे की इंगबा डिग्री सेल्सियस 9.5 नुसित याबो इसिंग मनिगली चांग अयुक्त चादा मरिफु निपाल नुंथिलदना चादा निफुगनी थोय नुंजु की चांग नील हजिमरोय पाउ अमोना लांगथबाल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA कराम श्याम की मथक थांगलकपा डिस्क्वालिफिकेशन की वाकत जेल लौब नत्रगा लौदबगी मतंगदा अहानबा हियरिंग पांगथोखिबका लोइनाना जजमेंट रिजर्व तौखरे लागिबा लिसिंग अनि तरातरेट के इलेक्शन ममांगददी मियोय खरा सेंजा थुमजागा मरी लेनाना सोइदना चैराक फंगदबा माली हाइना बीजेपी के सेडुल ट्राइब मोर्चा की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट फोंदोखरे अमदे रिम्स तलाइंग बलाकपी नुपी अमा लेखिद्रे इमुंग मनुंगना डॉक्टर न चेक्सन दबदगी सिखिबनी हाइना पेंदब फोंदोखरे ISTV न पिजब पाउ मतंग सलोजरे निंग ताबिर बसिंग मुकाना खुरुमजरे